Okay. Ya. Ngeke ekungibambeni kwami ethuneni ngibanja ngisathi ngiyagoma kwazi ukuthi ngibaleke. Yeah. Okay, mengabe ngibaleka ngiyapayisa. Ngiqale ngibukela qala ubaba umfundisi eqala la engakhona ukuthi ungalapha wafuna ukubona ne distance. Kuze ngikwazi mengishaya ivosho la ngibone ukuthi ngigijima kangakanani. Ngize ngiyofinyelela lapha ngaphesheya. Yeah. Okay. Ngithi mengiqala ubaba umfundisi abone ubuso bami. Semebona ubaba umfundisi ubuso bami. Wavele wangibiza igama uthe mengibiza ngegama engavele ngahamba kakhulu ngoba ngale nabe ngidume ngelika amakhosi umkhizi. Yeah, so into eyenzakala emva kwalapho ngathi mengithi ngishona phansi wangakhona ukuthi amemeze ngoba yena ubaba omdala. Athi yabo mhlawumbe kube kukhona intombazane yayikhona eyayivukile noma umfana ngoba kwakuyise intatha hayi nanokuthi kusebusuku. Kwakusebuyise intatha nje mhlawumbe la ngabo past 2 kanje. Yabo nangu ubaba umfundisi la angana nokuthi niya imkhiphela ngaphandle la. Angithi hawo emva kwalapho ngikhona ukuthi ngibaleke ngithe mengabe ngibaleka ngangangena la ngangihlala khona ngoba ngabona ukuthi mengabe ngingena khona ngizobadonsela amanzi ngomsele kanti sivele siyanokwa khona uthini ukuthi siyathakatha. Angithi yabo ngenxa yento eyenziwa yimina. Emva kwalapho ngadlula ngathi mengidlula kade ngizodlula ngingene emzini oronge la sebevuke khona vele kuyikona ukuthi balalele babantu abasababa amagwala. Ethi abafuni ukuphuma abafuni futhi ukuqalaza abafuni ukwazi ukuthi kwenzakalani bathi nje bazoze kuseni kade ngizovela ngene khona ngithi mengabe ngingena khona bona nabo bayitshela ukuthi isele ila ngashawa khona ke ngaphela ke nje isicathulo ke ngoba ila ngabanjwa khona ngaphakathi kwathiwa ngaphesheya umuntu obalekayo umuntu kanjani bachaza ukuthi umuntu oqhwe kanjani. So ke base beyangishutha bathi mengabe beqeda ukungishutha base bethumela isithombe ngaphesheya wasethiwe mina bawela ke laba ngaphesheya. Bathi sebewelile abangaphesheya kwaba inkingi ngoba kuyimanje nginama dots a plastic ukukhombisa ukusha ongangokuba bathatha ubuff lo mkhulu wa plastic ohlafaza. Bathi mabe sebohlafazile base beyangishisa ngawo becothiselanga. After that ngangisengiphelele ngisho nana imizwa nje la emzimbeni wami ongangokuba ngangisengubuka nje uplastic ufike uconse uhlale enyameni emva kwalapho ubili uthi mawubila ngingasizwa buhlungu ngisho induku mengabe sengishawa ngoba kwakusekuphele ngisho ukuvika ngasaviki umzimba nje indlilo usunambo senginambo sengizwa lutho nje angisizwa ngisho induku bekade ngithi mengabe ngibona umuntu eyiphakamisa nami ngiziphakamisa sendaphathanga ngangasasiphakamisa ngase ngiphakamisa nje amehlo nje kuphela until ukuthi baze bayitshela ukuthi ngishonile. Okay ke kube khona ababili abathunyelwa ukuthi mabangigugule bangifake bangifaka eshidini babendlale phansi. So ke ngase ngigoqwa ngalo ngase ngiqokulwa ngalo inyawo zahlala la ehlombe ikhanda lomunye lahlala la ehlombe umzimba nje uphathi nendawo ngaphambili ngemuva mina ngiphathi nendawo until ukuthi baze bayongifaka ezantsi kwenye indawo engazuthi idamu kanje. Ineziba thizeni la ngafike ngadubuleleka khona ke because nginamanxeba nje amathathu kodwa ke inhlamvu yaphuma ela esiphangeni mase kuba ila ngasenhlizweni mase kuba ilela ekhanda lela ekhanda iphuma ngake nansi namanje sakhona. Uthi nje umuntu mengabe ethinta nje la ekhanda kube iqumbile uthi nje umuntu methinta nje la ekhanda yizwe inhlamvu le engiphila nayo nginesikanje la esingasosaphila ekhanda la esethi ke ungiqedelela khona ke for ukuthi nje ngisale sengifa nje straight ngoba sengibahlukumeze kakhulu abayathi sengibaqede kakhulu abantu imali nje ngasekhaya lento ngiyiqale ngihlala ngasekhaya ngiqale ngihlala eClermont. Yeah, Kathi ngisuka eClermont ngaya kwenye indawo ethiwa eKadametsi. Kathi ngisuka khona ziningi kakhulu indawo ngihambile indawo Hammersdale se6 semalangeni kaNkomose ngihambe kakhulu indawo Hammersdale ngiyazi njengoba ngizazi. mabekushala abantu bakushaya njengomthakathi o bakushaya njengomuntu odlala ngabantu. Bangishaya njengomthakathi bangishaya njengesela elambele iqola abantu abahluphekile bangishaya nje njengomuntu nje ongenazwelo so nabo bafuna ukuthi bangangizisa uzwelo.
bafuna nje ukuthi bangizwise ubuhlungu nami lo bengibazisa bona because abanye babo ngibakophulela ngamanxeba uthola ukuthi akade alala because njengoba ngisho ukuthi ngenza lento le ngivele nginesiphiwo sayo. Kwesinye isikhathi ngiyaye ngithi mengikhuluma uthola ukuthi mhlambe akusakhulumi mina, sekukhuluma lo ongaphakathi kumina osebenzisa umzimba wami and yonke into abatshelayo ubatshela into eyiqiniso ewucash. Nami ngingayazi nami ukuthi ngiyithathe lapho kodwa uthola ukuthi ngigcina sengiyipahluka sengibiza abantu abadala bakuloyo muzi loyo nabo ababona kahle ukuthi hayi ngeke ngisho la endaweni akekho umuntu owazi lo muntu ngimbizayo njengamanje ngoba uthola ukuthi wayengahlali ngisho kwakuhlala la sothi mhlawumbe ehlala kwenye indawo yamakhaya kanje kodwa ngithi mina ngabe sengikhuluma ngayo ngithi uyena okhalayo udinga into ukuthi nokuthi babone ukuthi cha ngempela lento leya ngiyikhuluma akusiko nokuqala bezwe seke bahamba bathi mhlawumbe bayohlola kwaqhamuka into kanje namanje ngiyabuya mina sengizoqhamuka naye uthola ukuthi akusakhuluma mina sokhuluma mhlawumbe umuntu la ngaphakathi mina but sengi-eda naleya nto le research. yes ngithi yawo leyo nto ibuye ibe inkinga kakhulu ngoba ngisho ebusuku uthola mhlawumbe mekuthi ngilele ngiyibonisa into yenzeka kodwa ngizothi mingivuka ekuseni usuku uzoba straight njengalo le kade ngiliphupha straight kube ngathi manje lento iba i-deja vu nge-English kube ngathi ngibona into engathi sekenza ngiyibona futhi uyaphinda futhi yenzeka kade no lento engitshengiswa yona ukuthi izokwenza. Usushayiwe wadutshulwa waphoselwa emfuleni. Yes. Usinda kanjani? Ulekelelwa ubani usizwa ubani? Ekusindeni kwami kwaba nzima kakhulu. Indlela engangishawa ngayo la enyaweni ngangixotsha ngama-blocks ukuze ngikhona ukubaleka because angifuni ukuqambela amanga hayi ngiyahamba hayi ngingaki-run hayi ngiyakuzwa ngiyahamba and ngenza sure futhi mase ngihamba ukuthi hayi ngiyahamba ngempela so babe sebeneplan bazi kahle ukuthi okay ngoba ukhule simbona nokuthi futhi la esikoleni kanje bekade ngenza i-rugby so ngisho egroundini bengaziwa kahle ukuthi ibhola mike lahlala kubena esandleni ayikho enye into kumele bayiqekelele ukuthi nje bangijaha ngoba ngiyagijima yona into engiphiwe yona leyo ngase ngishaya enyawo ngaxotsha zona ukuze ngingekwazi ukuthi ngibaleke ekusindeni kwami sebeqeda ukungidubula dahla leyo bangangidubula enyawo ngalingicathi ngahlala for 3 days ehlathini ngifa inhlungu ngizwe ukuthi ngiyafa inhlungu ngizwe ukuthi ngigomela amanzi ivele ngiphenduke kanje ngesayidi amanzi ageleza la eduze kwami uthi ukhuphula ncane iphingo. Okay njengoba amanzi egeleza ngala eduze kwami bengivele ngilale ngesayidi ngithi mengilala ngesayidi ngikwazi ukuthi ngilalise ikhanda eduze kwamanzi ngoba vele amanzi ayehla indawo nje ehlela amanzi bese ngiyakwazi ukuthi ngiphuze but ukudla ngangingakuthola into inhlungu indlela ezazingibulala ngayo ngaleso sikhathi leso nganqamela ukuthi ngibekezele up until ukuthi ngibone ukuthi cha inyawo ngiyakwazi ukuthi ngisukume ngikwazi ukuthi ngitotobe ngathi ngiyazama ukusukuma kwangasukumeka ngoba uhlangothi lelingasasebenzi la ka left lathi lingasasebenzi uhlangothi la ngaka left emva kwalapho ngabona ukuthi okay yazini njengamanje ayikho enye into engizoyenza angivele ngilale yabo ngalala up until ukuthi kuze kuqhamuke labantu abazingelayo bathi mengabe befika ehlathini ngoba ngikhumbula kahle ngangikhokothwa izinja ezu3 ngiyaphaphama nje zibangisana ngebhlukwe lami ngomlenze wami lo wala nga left yabo ngoba uhlangothi lelingasasebenzi zingiluma yabo zingidonsa ibhlukwe kodwa hayi ukuthi zazingiluma inyama ngoba zazingafinyelele ngqo enyameni engithi yabo ngoba futhi zibone ukuthi umuntu manje zingazi noma ngifile noma kwenzakale yabo zingikhonkotha zisondela kumina zingikhonkotha zingidonsa ibhlukwe up until ukuthi ngize ngiphaphame ngoba manje ngiyeza ukuthi ngeke ngathi kukhona into ebangumsendo mangithi ngiyabuka izinja ekusho ukuthi ngivele ngicine sengikhipha izwi lokugcina yabo ngikhala yabo ngesikhathi ngikhala ngizama ukuthi ngibanga umsindo kusho ukuthi bezwe abanikazi bezinja ukuthi ngeke lezi nje ziluma umuntu la ezansi emosheni bagijime baye khona bathe mengabe bayafika khona
shuthi ngibabona ukuthi oba manje inkinga angikwazi ukukhuluma ngenxa yani ngenxa yokuthi ngishayiwe njengoba ngishayiwe la imhlathi ungathi ihlangene ayikhona ukuvuleka phela nje into ekwazi ngikwazi nje ukuthi ngivule umlomo kancane mase ngikhipha ivoice sahayiza kancane kube nje ivoice nje leyo nje engiyikhiphayo nje kube khona lo msindo nje lo engiwukhiphayo until ukuthi baze baqhamuka bathi mengabe befika abangiboni ukuthi nguba abantu engibaziyo ebekade futhi nami ngizingela nabo abangiboni kodwa bona ukuthi nguba ngenxa yani ubuso budumbile ikhanda nje lidumba umzimba wonke udumbile angibonakala yabo kushuthi badabuka ngoba abanye abangaphesheya kanyoso abanye abangala kaNgcolosi abanye abasemaphephethweni kuyikona ukuthi kuhlangene esigodini esisodwa la kuzingelelwa khona iNandi Dam ngoba yilaba ngilahla khona lapho ezansi leNandi Dam la kugcwele khona inyamazane kugcwele khona nje izilwane eziningi bazi ukuthi vele ngizodliwa izilwane nje zakhona yabo mase sengifile kanti angikakafi hlahla leyo ke bazame ukuthi bayekele ukuthi bazingele bangiqukule abangithatha bangibeke emgaqweni bathi mangabe sebengibeke emgaqweni kwaqhamuka kushuthi iveni base beyacela ukuthi bangiphuthumise eklinikhi nakho bengithola la ngaphakathi and futhi sengiqala nokubola nje la elondini phela ngihleli la yawo 3 days lo nguhleli la ehlatheni emanzini yani futhi ngihleli naseduze kwamanzi ethi yawo manje nje izinye ilonda seyiqala nokubola kanje yawo sebangithatha bangifaka evenini bakwazi ukuthi bangiphuthumisa esibhedlela eArkegan kodwa la mina ngagcina khona ukubona bengithatha bemisa imoto ngoba la ngathi ngibona khona imoto ngaxoshwa ama-light emoto ngagcina ngicimeza mina ngixoshwa ama-light emoto ngathi mengicimeza ayikezaya lapho ngoba la ngaphaphama khona ngaphaphama nje yizwa ngonyawo oluncane olubandayo ngingalazi ukuthi olani uhleli la esidlatheni emi ngithi ngivula amehlo ayibo amasenda ahlaza cwe awenkawo lesibhedlela eArkegan yes ngitshela ukuthi mina ngisalapha mhlawumbe ehlathini angithi hawo qondo wami nje mina nje usadungekile nje ngisazi ukuthi ngisalele la emhosheni ngisashayiwe nje ngisaphelile nje into ngiyaphaphama ngibona inkawu le ngivele ngithi ngekhanda ngesikhathi ngithi ngekhanda ibona ushuthi nayo ithuke nayo ukuthi awusengivukile angithi yabo ngoba kwakuyisekuseni ngibekelwe isinkwa la esi-brown esigcotshwe i-peanut butter kwase kubekwa nama-fruits eceleni khona u-half ka-banana mase kuba i-aphula mase kuba i-orange so ngangilaliswe eduze kwewindi so yona yasigamanxa ngewindi ifuna ukutshontsha ngala yagcina isinyathela nami mina-ke nje asengiphaphamiswa lolu nyawo kodwa mina mengiphaphama ngiy'tshela ukuthi ngisesibhedlela ngiy'tshela ukuthi ngisasehlathini until ukuthi ngibone ukuthi sengisesibhedlela mengibona ukuthi sengisesibhedlela ngiqale ngimemeze ngibuza ukuthi ngikephi la mase kuba khona omunye ubhuti omemezayo nomunye ugogo futhi wamemeza nomunye usisi wamemeza bamemeza baze babe kathathu kwabantu abathathu bememeza nje ngempela ehodini bememeza onesi ukuthi sengivukile uthi kwenzakalani manje nami vele ngithukeke nami ngimemeze kakhulu ke nami ngibuza ukuthi ngikephi la qhamuka unesi oyedwa afika ngiqhalaza athi mengabe engiqhalaza mase ememeza omunye kuthiwa uNosipho athi Nosipho usevukile so bathi lo mfana kaDelele so okay ayikho inkinga baqhamuka sebeqhamuka neminye imijovo ibo emngakanani umjovo leyo sebebuya nayo bengibuza ukuthi ngiright ngabatshethi yangiright okay bangibuza ukuthi ngizizwa kanjani emzimbeni uyafunctiona ngahle umzimba wami ngakhumbula ukuthi umhlangothi la nga left bese lingasasebenzi lonke yabo okay ngabatshela ukuthi ngiyawuza left wami kodwa bese sengasawuza usungasasebenzi but inkinga ila ezansi esihlakaleni la eqakaleni ke nje ngalimala khona ngishawa yibona umphakathi so ngiyawula la ngaka left la ezansi libuye lingasebenzi nje at all libuye lingasebenzi uphoqa nje ukuthi chaze ngathi kumele ngihlale phansi ngifana noma songime isikhathi eside
ngiyazwela la unyaweni ukuthi ngeke sengime kakhulu manje ngathi ngahlala phansi ngoba after that mekuthi angihlali phansi izogcina ngokuthi lingasebenzi angazi lokho kwenziwa yini. Okay-ke ngiphume-ke esibhedlela inkinga-ke manje mengiphuma esibhedlela ngizoyaphi? Sekuyaphoqa-ke manje ukuthi mengiphuma la esibhedlela isinciphile idosi yami not ukuthi futhi ayisinciphile idosi yami yayisiphelile nje ngingasabhemi sengi-fresh nje umzimba wami kuyikona ukuthi nje usanalezo iy'nhlungu lezo cause ngahlala u-3 months ngahlala 3 months and 2 weeks khona eRikekane. Ngilokhu ngishintshaniswa impete ithi mengithi ngiyabuza ukuthi sengaphuma entweni no sikakashaya isikhathi sokuthi uphuma ukwazi ukuphuma manje. Kwesinye isikhathi babuye bangisukumise bathi angihambe ngiyothatha iwokhi ngiyithathe ngiyithathe iwokhi endlini-ke la kade sihlala khona yey'guli ewodini bekade ngihlala namaNdiya. AmaNdiya ayabhema kakhulu abhema ngisho ugwayi abhema ngisho insangu khona phakathi so ngizama ukubhema ugwayi ungihloni qale kwenzakalani manje yabo ngathi ngithi ngibhema ugwayi manje ngingakhohlela manje kwangathi nje into engingayazi nje yabo usuyangixaka nje usuyangikhinga ugwayi okay nguyeke ugwayi ngingawubhemi ngiqale ngibheme insangu le engamikisiwe ngoba iyona engangiyazi ukuthi ayinayo ikhikhi yabo hhayi-ke ngibheme yona njalo ngilokhu ngijwayele ukubhema yona up until ukuthi ngize ngiyi-mix kanti kukhona indiya elizofika nayo i-capsule kodwa manje melifika nalama capsule aliwafakile kwibhegi kwiphilisi lawo ama-capsule liwafake kwi-plastic bag yensangu la selifaka nensangu phakathi ngithi yabo so lona mengabe likhipha insangu same time lithulele ku-raise la mase liyagoqa insangu evele isishukiwe iyamixwa nje kahle yase ifakwa kwibhegi yase ifakwa ama-capsule wena uma umbona mengabe ekhipha insangu egoqa wena uzothi ugoqa insangu kanti le nsangu awazi ukuthi ifakwe nani. So ngithathe loyo thuphuli loyo ngwavele ngibhema yona mina insangu ngithathe loyo thuphuli loyo uthuphuli kwaphenduka u-4 kwaphenduka idambu. Back to square one ngibuyela futhi angakaphili kahle ngihlaliswe khona la esibhedlela ngaphela ngihluphile ngaphandle ngaze ngafakwa induku ngacishe ngafa up until ukuthi ngize esibhedlela-ke ngokukhulu ukubhayiza kwami ngoba ngiyabona ukuthi cha okay ugwayi awusangeni kufanele ngiyeke but no angiyekanga nalokho ngaqhuba ikhanda lami lingaseli ukuthi hhayi ngiyabhema mina ngavuma futhi ukuthi ngathi ngiyobhema ngohlezi ngusinawane ngabuyela khona ngathi ngibhema insangu kade ngizothola insangu engasiyona insangu ngagcina sengijotshelwa nesi-ke futhi khona-ke la ngaphakathi up until ukuthi onesi baze babone ukuthi hayi ngeke ngathi sengiyahlupha angiphume-ke manje angihambe yize noma isikhathi sami singakashayi kodwa ngoba ngithi ngifuna ukuphuma ngihambe angiphume ngihamba ngaphuma ngihamba phuma kwami ngihamba ngabuya ngazohlala emgaqweni ngathi mengiqala ukuhlala emgaqweni ngahlala ePinetown ngabuyela nje kwidolobha langasekhaya ngoba mina bengihlala eClermont yakhona yabo ngikhulele khona emgaqweni eClermont ngase ngibuyele ePinetown ngibuyele ePinetown ngagaxela ePhindane ngokuthi ngijoyine ischeme esi-wrong esasibamba nayo inkunzi ngingalali ngingasakwazi nje ukulala indawo ethi ngingasenayo nje indawo engithi ayichale lelala mina le ngizoyifica nje kahle iney'ngubo zami zokulala mhlawumbe ney'nto zami zokugqoka inani hayi lothi anginayo leyo ndawo leyo hlezi ngi-up and down ubusuku nemini ngibhema nani ngibhema nalesi dakamizwa lesi kuthiwa i-Rocky sona-ke senza ukuthi ngingalaleki hhayi futhi indoda ngiyibhekisa phezulu ya nje indlela engimude ngayo nje indoda bengivele ngiyihenge nje ngokhi ngiyidedele nje iquleke sometime ngiyingenele emaphaketheni ngiyithathele yonke into ngiyiphumele ngiyibhekelele ngisho ama-security abesengazi
Ngiwakhokhela futhi 1 day bangibamba, bathi mebengibamba kanti bazongibamba bebabili, oyedwa ephethe isibhamu, oyedwa ephethe ummese. Oyedwa njengoba ephethe isibhamu, oyedwa ephethe ummese, lo munye wayesesibekile ekhanda isibhamu. Kwaqhamuka iveni yamaphoyisa ngemuva, wabona ngama-lights wathi methi kuqala ngangisibambe isandla lesi esinesibhamu ngamphuca sona lesi bhamu, ngamkhahlela amasenti, ngamphuca sona lesi bhamu engiqeda kumkhahlela amasenti. Ngathi mengisithathe lesi bhamu ngasibhekisa ngakuyena, ngamdubula, hawu amaphoyisa-ke asephandane-ke angifuni nje ukuqambela amanga, hhayi lokhu nje lokhu eshona le nale mebona ukuthi okay cha, engathi kubi ngempela kushobile, hhayi naye icele empunzini abadlali babo, ayahamba lawa nje ahamba avele nje ajikisa iveni ahamba abaleka ngoba hhayi ngangidubula futhi ngingadlali, ngamshiya kanjalo elele phansi ngabaleka. Ngathi mengibaleka ngacabanga ukuthi mina ngiyabhema mina futhi fanele ngisuke la, ngaphindela kuyena. Ngathi mengiphindela kuyena abantu babona ukuthi hhayi mina ngoba babesebethi bayasondela abantu bethi bafuna ukubona ukuthi kwenzakalani, uyafa noma kanjani ngoba ngathi mengiqeda kumdubula ngashiya kanjalo kwasibhamu lapho phansi ngabaleka. Ngesikhathi ngithi ngibaleka bethi baqhumisa uvala ngabona ukuthi naba beqhumisa uvala, ngacabanga futhi cha futhi fanele ngisuke la ngibaleke. Ngaphindela emuva ngafika ngasidonsa lesi sibhamu ngase ngingena kuyena emaphaketheni. Ngithe mengingena kuyena emaphaketheni ngathola ifoni, ngathola u-wallet, wawuno-600 lo wallet, wawunekhadi lakhe, wawune-license, wasuba ne-ID. Emva kwalapho ngase ngimfaka unyawo ebusweni, ngase ngisuka ngase ngiyahamba. Ekuhambeni kwami ngadonsa isibhamu, ngagcina ngisibambe ngesandla leso sibhamu ngabaleka ngaze ngayongena e-rank. Ngathi mengingena e-rank ngasifihla ngoba ngangisithathe kuyena, kwakuyisakhe lo muntu. Ngathi mengingena e-rank ngangena etekisini, ngathi mengingena etekisini ngasuka ngahamba, itekisi yagcwala yasuka yahamba. Ithe mayihamba itekisi iyayodlula ngakhona lapho, yathi mayodlula ngakhona nangu sebemsukumisile bamhlalisile. Mengithi ngiyabona ngathi udubulekile la ey'nyaweni ngoba ngamdubula la ey'nyaweni la ngamdubula khona ngoba ngangafuni umdubula la ngaphezulu, ngangazi ukuthi ngizombulala kodwa ngifuna ukungizwisa ubuhlungu lobu nabade befuna ukungizwisa bona ngoba ngangisengigwazekile inkosi impela, ngigwazwe lo ahamba naye. Inqaba ngigwaza lona yileli nje la, inqaba ngigwaza lona, and leli nxeba leli alikho lincane, leli nxeba leli lidiphu kakhulu ungangokuba ikhona ela esinqeni la ethi efuna ukungigwaza khona, ethi wena ufuna ukugcwalisela, ufuna ukutshengisa ukuthi uyimpatha, ufuna ukugwaza izinqa khona ungeke ukwazi ukuhlala kahle. Wayethi ufuna ukungigwaza la ngemuva, so-ke ngase ngiyaphenduka wase ewufaka la ummese ila waqephukela khona la esinqeni kodwa bakwazi ukuthi bawukhiphe esibhedlela kodwa kwaqephuka nje ngoba kwangena nje isihloko. Ya ngase ngiyaphenduka ngoba nami ngangithi ngiyaphenduka ukuthi wagama kanjani, waqephuka kanjani angazi, noma mhlampe iwona owawuweak noma mhlampe angazi ukuthi kwenzakalani kodwa nje waqephuka. Ngawushiya kanjalo futhi nami ngoba lo wayengixavunile ngala esayitini ehamba nami ngempela futhi and babengisa kujantshi. Ujantshi-ke awubuyi-ke uma uya lapha, akekho umuntu ongakwazi lokho lapha ePine Town ohlala khona. Uma uyiswe nje kujantshi awubuyi ngaphandle uma ukwazi ukuthi uyilwele. Lawo kade ushawe khona beze bekushiye bethi bakubulele, waphinda wabuyela kulowo mphakathi khona nawe kwaphindwa wahlangana nabo, and uthola ngobani ukuthi kahle kahle ngoba waziwa esibhedlela wawutholwe abazingeli? Ngithola ngomunye usisi okuyena mangabe engixoxela uthi okuyena owafonela amaphoyisa. Wathi mefonela amaphoyisa ila ababe sebengithatha khona-ke sebengibalekisa, sebengilahla ezansi emfuleni ngoba sebeqede ukushaya ngoba abantu ababengishaya ngangishawa umphakathi wonke. It's not ukuthi mhlawumbe ngangishawa ileyo mndeni leyo naleyo engangigange kuyona, no, ngangishawa nje wonke umuntu nomuntu engangakafiki kuyena
Ngoba abanye ngangibabuza athi wona ngikwenzeni-ke wena ngize ngimkhombe wena ngikwenzeni unifunani wena kumina ngenzeni wena hayi abanye nje angibakhomba kahle abanye buza wena yini oyifuna kumina-ke wena ufunani Ngicathi yithi ababefuna ukubulalela yona leyo cause yazi uma ushawa kwesinye isikhathi kumele wehlele ngezansi ngoba once wakhombisa ukuthi hayi uma ngike ngasinda la nizobona yena into abavele befuna ukubulalela yona mina wangishaya ngiyakushaya la ngilokho ngishoneleni lelo wangishaya ngiyakushaya umdala umncane umnganani wangishaya ngona yabo mazoba indoda hayi mina ngizwa nje mina kahle leyo ngiyake ushawa umphakathi ukubamba usephutheni yeah yehlela ngezansi never uzofa ngeke ngishawe nabantu engabenzanga lutho engazi kahle ukuthi wena ngingakafiki kwena amaphakethe akho angikwazi angazi ngisho ishumi lakho futhi ngamtshela nobaba uNgcobo nawe ngamtshela bengiseza nawe kwena ngoba umfazi wakho belokhu engibiza ngingafuni ukuza lapho kwakho wena wayekubizela nini base bekwethemba kakhulu hayi leya mama loyana cha ukuthi bengifika nginokuboleka imali kuleya mama yabo ubaba uNgcobo ngishayela lokho bo sena iqedile imali yami ngithatha kumfazi wami lapha ungundini ngoba yabo loya baba loyo angamtshela ngathi ngizosinda ngizombamba ngasho ngathi ngizobuya angakakhohlwa hayi angakakhohlwa futhi bonke nje hayi ngakakhohlwa bonke ngisazobabamba mina ngiya ngabatshela ukuthi I never die ngizobabamba ngoba bangishaya kodwa bangishaya kancane ngoba nakho ngasenda wona wabona namaphutha akho kuyona yonke lento ya kona ngiyawabona kodwa phela nabo kwakufanele ba-understand nabo ukuthi ngishawa ilesimo lesi salezi zinto lezi yabo base bekwazi nje ubhema idakamizwa hayi bo abanye babo babengazi ngoba ngangizidla nezingane zabo hawu ngangizidla nezingane zabo idakamizwa futhi ezinye kwabanye nje ngangizidla nje egceke nje kanje ngihleli kanje imali ngiyini kwayibona abazi kahle ukuthi hayi mina ngiyayishungela nje mina okay kwamfundisi wabanjwa usiyethuneni uthi uyofihla olokho uyokufihla awusixoxele ngomuzi owaphumelela kuwona weze wafika wayethuneni wagqiba wabuya ngakusasa wazoshaya umhlahlo awusixoxele ngomuzi eyaba successful angazeke emsakho angaze ngigqibe angaze ngigqibe cha phela kuhle ukukhuluma iqiniso angikaze nje ngigqibe angeke nje ize ngikhuluma manga nje uzokhuluma kahle iqiniso angikaze ngigqibe yeah kodwa ayi kwaba inhlanhla le ayi cha ngempela ayi kwaba yenye inhlanhla le okay ngenze njani angeke futhi lapha uyigundane lalifeli leli futhi uyigundane nje lalifeli leli okay kwenzeka kanje la yafika ngifika kuyisonto kwakulesihlanu mekulesihlanu okay bengidlulela mina ngendlela hayi ukuthi kahle kahle bengiyakhona bengayi khona yabo kushuthi kunabafana ababili abakhona engibaziyo abakhona yeah okay labafana ngijwayelene nabo kakhulu labafana kakhulu ongangokuba indlela mina ngithanda uqamba amanga kubona ukuthi ngimdala kunabo yeah so bangihlonipha ezimalume wabo yeah bebona mina nje bazi ukuthi nje babona ibrass yeah brazo ke bashana akumele iqaleke mayibona nini kumele ibheme ibrass ngoba ngelikila ngiyonisiza kukubi and futhi nabo besho ukuthi hayi brazo hayi siyalazi udumo lapho emphakathini khulileka brazo khulileka noma yena oyidinga baba okay
ngiyayidlulela ngomgaqo ngangayile khona ngangishayela nje iy'valo zami isamoya nje la ngase ngicabange khona ukuthi ufike ngishaye khona ngempela. Ngithi ngiyadlula ayi angimemeze oyedwa umshana. Inhliziyo ithi xifi ubama nje lo ngimemeza ngicasula ukuthi la ngiqalekile la anginashadini ngempela angikazi ngempela ukuthi ngizokwenza njani. Kwakukhona nje la ngiyakhona angithembi noma ngizofika ngimfice umama wakhona ngoba manje yilabo mama kade ngiyakubona kakhulu ngoba phela omama ubona abathambisa ngala kubaba. Ngisho ubaba fanele akhiphe imali umama mina efanga ngikhulume nawe ukuze umama akhulume nobaba ngoba mina mengizokhuluma nobaba hayi ayizuzwane hayi lutho buka ngiyakutshela hayi ayizoshayisana abafuna ukutshela kahle ye futhi akanginamali mina right yabo. Kanti mengizokhuluma nomama uma ngikhuluma naye nobaba ngisho ecabanga ukuthi apho kabuya nje uyabona sele ngezathu kodwa ngoba ifuna umama angithi yabo ifuna lo wasekhaya hayi uzoyikhipha futhi okuningi bengikubhekisa ngakuyena umama wena kubhekene nawe kuze kuzoba uyena oshova ngalathi baba uyabo ukuthi inkingi nami la unaka nayo choice ubaba ekhaya ebona ukuthi hey nazi ziyamkhalela ngala umama ekhaya hayi nambe ngiba nenhlanhla ukuthi nje yonke into engishoyo hayi uzoqondana ngempela ngizosho nje into eyenzakalayo bengiphumelela nje ngalokho ngibiza umfana wabantu ngicabanga ukuthi yabona nje inkinga ke le ngiphenduke ngithi ngiyabuka umshana ithi gidi kancane inhliziyo engicabanga uyamanga ngizowaqamba lapha yabo njengoba ngibiza oyena angicabanga ukuthi ungibizelani angikacabanga lokho ngisacabanga mina manje ngizofika ngiqambeke yena awami nje athi mina myself hey malume awusondelela kancane braza hey ngivele ngihlekiswe leli braza it's I was above okay ngisondele angibingelele asibingelelane kahle hayi braza uyaphila ngithi hayi njengoba ungibona nje ngiyawukhipha ngiyawufaka athi hayi ukhombisa kona braza uthi uyaphila ngithi ngiyaphila athi hayi ayikho inkinga athi azi bengidinga usizo lakho la uncane hayi ngivele ngijabule kakhulu hawu ngivele ngijabule ukukhuluma mshana noma yini athi hayi la ngaphakathi ekhaya kusho ukuthi kuzokwenza umsebenzi yabo nje umncanyana umsebenzi omncane manje mina ufuna ukusiza ngathi hayi bengifuna ukuthi usilekelele la ngaphakathi sibone ukuthi silungisa kanjani yabo before kufike labantu abalindiwe ukuthi okay hayi inkingi hayi singene la ngaphakathi masingena la ngaphakathi into abangibizela yona bangibizela ukuthi bafuna ngibanqumele inkukhu bayile nhlobo le eyosicuphatha nje bayisabi inkukhu angibazi abafana abasabi inkukhu kanje hayi angibazi mina abafana abasabi inkukhu kanje ngiyababuza okay ke lezi nkukhu lezi kube kuthiwa mina angekho ngabe nqunyo bathi hayi brother bese ngeke thina siyenze lento yabo bese ocela nje noma odlulayo ukuthi sacela asinqumele zona okay nginqumele lezi nkukhu lezi zo6 ngithi mina ngiqeda kuyinquma ngithi mina ngiqeda kuyinquma inkukhu nje just nje ukuthi ngihlanisa umqala nekhanda mase ngiyayithatha ngesikhathi sabhakuza ngithi nginika bona labafana laba bayabaxhuma abahlale lapha ngalesikhathi isabhakuza ibhaquza baxhuma bahlale lapha labafana bathi ngeke siyithinte thina lento yenza kanje hawu bafana nithini manje kodwa mina ngithi ngiyabuka nginali nje ibhakede le KFC nidla yona le nkukhu le bhaquza kanje ayi bathi ngeke brazo kungcono mase uyithenga isisesitolo isingasabhaquzi kanje singasayenziwa ke leke isidle le yabo it's okay ayikho inkingi ngoba namagwala ke ayihlalani kanje akugwala ndini thathe lezi nkukhu ngifake la endishini eyodwa emva kwalapho ngiqede ngihlale phansi mase ngiqedile sengihleli phansi bafana ngeke phela sengiwenzile umsebenzi engitheni ngifuna ngani manje brazo uyawusho ufunani senze sikuthengele ibhodlela likagoloka ngivele ngibambe ikhanda
Hayi ngivele ngibambe ikhanda ngivele ukuthi angisangane ngivele ukuthi angipine ngekhanda futhi angihlanyeke manje niyabheda nini ngizotshela mina ngebhodlela lagologo ngizolenza nebhodlela lagologo ningazi kahle ukuthi mina ngiyabhema ngizoyenzani lento le ningitshela ngayo bathi okay ayikho inkinga manje inkinga sisebenzisa ikhadi la bras yabo bese ukuthengela ngekhadi lalela ningi kulelo khadi le namba nokhipha leyo mali lapho kulelo khadi hayi ukuthi nizohamba nithenga utshwala ngifuna utshwala okay ke okay kuhambe oyedwa athi uyolanda ikhadi ngoba singaphezulu endlini kwenye indlu nje enkulu ila behlala khona kusho ukuthi noma wabo umsebenzi lozowenziwa khona uzowenziwa la ezansi kwenye indlu abayakhile ekuthiwa yakhelwa abantu abadala ngithi hawo okay sefaka ngithathe lezi nkukhu ke lezi ngiyinqume la phezulu sehla nazo siyisezansi njengoba sisezansi lo yedwa uzofike athathe ikhadi laphezansi akhuphuke eseyokhipha imali mina uzongishiya okay hayi sifike la ezansi singakangeni ayi ngizwe elinye iphunga elingalihle kahle ngithule ngivalele umlomo wami ngiqhubeke ngilizwe leli phunga ayilingangiphathi kahle yabo ayi ngithule ngiqhubeke ngithule okay mesifika la ngifike ngibeke lezi nkukhu mase ngiya kolunye ucansi olundlaliwe nje olungasekhoneni ngithi ngiyohlala kulona bathi kulona phansi engithe ngithi ngisondela ngakulo la ngithi ngibeka khona idolo phansi abe seshila umama wakho ungakulinge uzuhlale lapho ngithi habe nangu umama angazi ngumama khona angimazi uqhamuka nje usiyangena noqonqo wakhe awushila ngenela ngaphakathi ungazi ukuthi umama kamakhelwane yabo hayi cha hayi lutho hayi akusiyeni lokhu njani umama wakhelwane umama wakhona la ekhaya kuyikona ukuthi kule ndlu le engifakwa kuyona la anginakusisanga mina lapha ekhoneni la kufakwe khona amabhayi ukuthi lapha kunamagula la lamagula lawa lapha yamathathu mase kuba ukhamba oluboshwe ngentambo la esinqeni lunentelezi kusho ukuthi phakathi iyabila lentelezi yabo wakubone ibhakede kunaleli bhakede leli plakwa iplaka gas elibilisa amanzi yes nalelo khamba lunjalo lobile intelezi la ngaphakathi yabo so kushuthi umuntu abayekena owaseswazini uthe abanqume lezi inkukhu bangayinqumi bona bacele umuntu angaphandle ukuthi abanqumele zona mase beyayithatha behamba beyoyibeka lapha ezansi esigodlweni la kuthiwa phela khona abantu abadala khona ngaxaka ukuthi la khona abantu abadala kanjani la kodwa kube kukhona ukhamba nje lo lokuphuzwa ngalo ukhamba okuphuzwa ngalo lezulu kodwa manje lunentambo la ebovu enengidi la esinqeni yase ifakwa inaleti kanje iligoqile lolu khamba libovu nje mase iba namakhalasi phakathi khona into eyintelezi lentelezi futhi iyabili yabo ibila nje engathi khona umlilo la ngaphansi kwayo engathi iyavuthela ngathi nje ibhodo nje lifakwa amanzi nje khona umlilo la ngaphansi libekwe emlilweni indlela ibila ngaxa ukuthi abantu inhloboni yabantu abadala lela yabo okay ngithule ngivalele umlomo ngalokho ngibuza izinto eziningi mfana athathe ikhadi akhuphuka athi mekhuphuka umfana kusho ukuthi lo mama wakhona amtshela ukuthini amtshela ukuthi akaphathe inyama ebovu esitolo wabuza umfana ukuthi kusho ukuthi waphahluka lapho umfana wabuza ukuthi ngiphathe enjani enobende noma ingenalo ubende kwayima ngiqala ke manje ukudideka ukuthi uthini manje lo mfana aphathe enegazi noma aphathe engenalo igazi usaqonda ukuthini manje yabo umama wakhona athi akaphathi le nobende lolu bende lolu kusho ukuthi oludingekayo ukuze phela lungene la kulolu khamba lolu ukuze lolu khamba lizoqhubeka libili ngoba alibili lolu khamba lolu kusho ukuthi engekho lokhu njani
Okay, kwenzeke njani? Ngithi mengiqeda kubeka lezi nkukhu lezi, kushuthi lo mfana wakhona angazi noma athintane nentombazane nabuya azongena la endlini. Njengoba ingena la endlini ukhamba leli manje-ke alisabili-ke manje lolu khamba la ekhaya. Angithi uyabo. Njengoba ngisho ukuthi kwakuyindlandla le angazi namuntu lapha yakwenzakalani. Okay, njengoba lingasabili-ke lolu khamba la ekhaya, sekukuthini-ke manje sekukuthi lo mfana lo ufika nenyama enalolu gazi lolu stili akalibeli ngisho engena nalo la endlini hayi lutho ukhamba libeli phela fanele libele uma ungena nento nje enegazi la endlini yabo. Kanti lo mfana lo sehamba uthinta intombazane wenziwe into engenziwa ngothintana nentombazane kuqala kwayima esitolo kwayima ebuyela egcekeni. Njengoba esengena lapha ungena umzimba wakho ungcolile akawugezanga ngithi kuthiwa kwakufanele ageze. Mefika umfana wabantu ukhamba lelo lisabili kusho ukuthi umama afonele emuva asho ukuthi hayi sesinenkinga kanje kodwa besimcelile umuntu ukuthi sacela sinqumele lezi nkukhu yabo. Sase siyamfaka lo muntu la endlini ukuthi azilethe yena futhi lezi nkukhu lezi. Belisabile ukhamba kodwa kunede kwangena oyedwa la ngabe lisabile. Wathini lo baba kusho ukuthi wathi lo baba abathi ukulinda kancane uzokhuluma namadoda amakhulu ngala amchazela ukuthi kwenzakalani. Yabo ngesikhathi ecima ifoni umama, hayi mina nento zami shaya ivosho-ke mina-ke manje ngishona phansi. Aka-ke umama wabantu-ke manje ukuthi kwenzakalani-ke manje. Uyitshela ukuthi phela ngithi ufonele umakhulubasi. Ngamtshela ukuthi hey nakho ungasahambi kahle la mhlawumbe umakhulubasi utheme ethumela into zakhe zafica mina ngiwiki phela mina ngisifenwa la ekhaya zafike zahlala kumina. Hayi akuhleli lutho la. La kumina hayi la kumina lutho bafayi lutho akuhleli lutho kuhleli la kumina la emqondweni. Bengithi one plazana lithulile liyakhamba lena. Thembe lithulile liyakhamba lo ngithembe ngithi inhlala lapha kumfana usha ngesiqaqa self bite la ngiqalo. Athi okay uhambe ngenayo lento lana lona yabo. Hayi one plazana zikholwa ukuthi okay angihlanganisa angithi angiyiqondanise kanje lento. Hayi zakhala izwake lo msangano yimina ngiqala lana la ngiqala khona vele ngiqala ngiyalala. Mengilala umama khona uyangivusa ngivele ngishaya lezi ayishandisi lezi zasekuqaleni ngivele ngihayiza kakhulu. Ngishaya nje same lezi engayishaya baba umfundisi ngifike ngihayiza kakhulu. Hayi mengiqeda kuhayiza umama abantu uyabuza ukuthi yini-ke manje mva lapho ngipodla kakhulu ngathi mengipodla ngavele ngazibiza ngoba ngikabiza leli gama engalibiza kubaba umfundisi uSipho wathi kwasho yena umama khona wathi ubaba uvuke wama ngenyawo. Wathi baba ngathi ya wathi ngabe ngikhuluma nawe ngabe ngizwa ivoice ukuthi hayi cha iyehla kumama inkosi impela ucebisa inyembezi ngathi ngamphendula nje ngazi ukuthi ubaba wakhe ngqo ukuthi le nto engangenza lapha kwakwenze njani ngazi kodwa ngikutshela ukuthi ngakhuluma ngathi ngikhuluma nengane yami encane engiyizalayo. Ngaphenduka nje ubaba omdala nje ngqongqongqongqongqo ngase ngimcela into eyodwa uthini ukuthi ngisacela akhululeke kuko konke akufunayo la emhlabeni. Ngingamthembisa izulu nje lomhlaba nje kuyo yonke into ayidingayo uzoyithola yena nje mengenza into eyodwa mengathatha nje mina angisondeze eduze kwakhe emva kwalapho mase enza sure ukuthi yonke into engiyidingayo ngiyakwazi ukuthi ngitho ngoba vesile thina amapharo yazi ngathi nje enze sure ukuthi yonke into engiyidingayo ngiyakwazi ukuthi ngiyithole. Ngobani? Ngoba njengoba esala esamvakashelile uhleli la kulomzimba lo wami, so akekho omunye umuntu ozokwazi ukuthini ozokwazi ukuthi amlekelele
ngaphandle kwami. Uma ukuthi yena ufuna ukuthi axoxe nami njengoba wakho, ngizikhomba mina ukuthi uma ufuna nje ukuthi ukhulume nami njengoba wakho, noma uma kukhona into oyidingayo ufuna ukuyisho kumina, ubuye uze la kulo mzimba. Ngiphinde futhi qimi ziye phansi. Ngavuka nginepopo elingakanani la ngemuva. Elingakanani ipopo leli. Ngiyayiginqa phela la. And yabo futhi indlela engiyiginqa ngayo, ngiginqela ukuthi cha ubone kahle ukuthi hayi lo mzimba lo ngathi awuzwa lutho. Kanti ubuhlungu. Kabi, buhlungu kabi. Kuyikona ukuthi la engqondweni hlela into ehodwa. Kuhleli nje ukuthi ngifuna lento engiyifunayo. Elo khipha imali. Yabo wona mase ngiyibonile. Hey, ngiyakutshela hayi buku uzoyikhipha bafo. Buka ngizowenza sure. Ngayo yonke indlela ngizowenza sure. It's either ngiyadabukisa, uma ngibona ukuthi okay akudabukiseki, ngikuzela ngomqondo. Uma ngibona ukuthi okay engazi ukuthi inhlobo le upapa ngizokujebula. Yes. Ngipha lapho ngiphume kanje ngihamba. La sobonana khona uzophelela ngishona namandla ngoba yabo uzocabanga into engayenza, ucabanga indlela engenza ngayo, uzophelela na ushadini, yabo uzophelela nje amandla ungani noma kuzofanele ungishaye noma uzofanele ungijahe noma uzofanele wenze njani. Ngoba nje uzofikela nje okunye nje ukuthukuthela ukuthi yabona nje mekwasondela eduze kwami noma mina mengasondela eduze kwakhe uzongibaqaza ngempela ngingeke ngisondele eduze kephi khona. Ngeke ngisondele eduze ngizowenza sure. Khona mase usuke wathi ukungibamba kancane la ehlangana khona ngithathe khona. Angilindi nje ukuthi uzothi ngishayele ukuthi hey ima cha Ihambe ifika indaba yakho nalomndeni lo. ngiyafika lana okay umama lo usenze njani useyabuza ukuthi manje baba ngizokwenza njani ngoba lo muntu ngimcele ngendlela edlula ngathi ngisacela ukuthi eze la ekhaya ezongisiza for ukuthi ngenze lezi zinto lezi ngabe sengimphendulile mina ngathi lo mfana njengoba ngikutshela ngathi uyena ozokusiza kuyo yonke into oyidingayo. Ngisho nami ukuthi ngifuna ukukhuluma nawe noma wena ufuna ukukhuluma nami uze la kuyena lo mfana uzofika ungithole kuyena lo mfana uzofika ngikhuphuke kanje kuyena until ukuthi ngize ngikhulume nawe. Wathi nathi ayike ayikho inkinga sesobona ngase ngithini ngase ngithi buka ke ngoba utshele lo mfana wakho lo owesibili ngoba ilo omncane lo obekade ethunyelwe umagcino uyena phela osanikezwe imoto yena osanikezwe imali yena usayingane phela usakhulisa lo omunye lo mdala akasayinaka izinto zasekhaya. Ngithi hawo ngase ngiyamtshela ukuthi akatshele lo mfana wakhe ke lo ukuthena ukuthi akahlukane namantombazane kakhulu ngoba kuyimanje uyamthuma la yena la aqala khona uqala emantombazaneni emva lapho uyabuya udlula ey'ntweni ubuye udlula kephi udlula ey'tolo emva lapho uyabuya uzongena kephi uzongena la endlini eyokwenzani eyohlala abantu abadala kodwa enomzimba ongcolile. Ingakho lolu khamba lolu luthule kanje emva lapho ngabe ngishona phansi ngitheme ngishona phansi ngase ngiyaphaphama ngiyabuza ukuthi hey ngingephi la ngingephi la wathi hey ususala ekhaya brother ngabuza ukuthi kwenzakaleni hayi bangichazela ukuthi kwenzakaleni bangichazela nje vele into engiyaziyo ekade ngiyenza ethi plan yimina leni ngichazela yona ngiyasho ngenhliziyo ukuthi hawu ngitshela ngento iplan yimina okay ke so ke sengiyababuza ke nina ntsheleni mina okay ke nina nicabangani ke njengamanje hayi umama khona athi mina njengamanje mina into engicabanga cabanga ukuthi mhlambe ngasisiza for ukuthi lolu khamba lolu phinde futhi lukwazi ukuthi lubili. Angithi yabo ngoba manje ukuthi ngiphindele emuva ngiyokhipha imali engango 35,000 ukuze likwazi ukubila lolu khamba lona isiningi kakhulu leyo mali. Kanti mina okwamanje ngisaselele imali engango 10,000. Ngithi usaselele imali engana athi ngisaselele imali engango 10,000. Okay 1 + 1 inkulu le mali. Inkulu kakhulu. Ithi okay asenzeni kanje qale ngidideke qala ukuthi ngizoyiqala ngalaphi lento ukuze imali igcinele ngakuwena. phela feyigcine phela wow hey feyigcinile le mali
ngizwe kahle 10 ngizwe kahle baba le mali efeyigcina ingala ngathi mina first ngiyayidinga le mali okay 1 + 1 mama wala ekhaya uthembe mina sengikhumbula indlela engageza ngayo mina ngesikhathi ngigezwa thiwa ngisuswa amathunzi amnyama thiwa nginesinyama nginamabhadi yesicaca ngathi okay yabo lapho ngizobenzisa into abangakaze bayibona abangakaze baze bayenza izoqala ngami yes ngabahlelela kahle bathi ngizacela bakuthengele inkukhu emnyama angithengele inkukhu emnyama ngababuza ukuthi angithi niyazi ukuthi yani inkukhu emnyama kwathiwa eyamabhadi kanje ngathi eyamabhadi athi okay aningilendeleni iwule ebovu ngibiza lezi zinto lezi engizaziyo engazi kahle ukuthi angeke bazazi kalula ngoba sengibabonile futhi ukuthi bawusicuphathathi abazi lutho kahle nje ama-kicking bhobosa ama-crocs mikiwe esontweni ngithi yabo mina ngiyazi mina leyo nto mina le mina ngabe ngiyesontweni mina ngazi mina ngiyesontweni mina ngifaka isivatho sami mhlawumbe ngishaya ngonyawo uma ukuthi ngishaya ngonyawo ngiyiphathela isikhali sami ngiyoshaya isikhala ngesesontweni ngiyogwaba ngijuluke ngibe manje ethi angikwazi lokho ukuthi ngizofika ngishaya ama-keyboard lapha mase ngishaya amavosho cha ngibabonile ukuthi okay bona indaba zempepho izinto nje abangayingeni lezi abo izinto zesiZulu izinto zokuhlaba kanje inkukhu abakwazi labo ukuthi inkukhu iyanqonywa yize noma bekwazi kodwa bona abakwenzi bona bazothi kumele abahambi baye kaNando's bayothenga ufull chicken lapho usufrayiwe wafaka curry bajaba mandi angithi yabo lo usunqumayo la uthi unquma ungusisi yabo ngabotho kushuthi ayingenwa nje lento le ngathi okay ngizoke ngibagile laba ngathi abangithengele inkukhu emnyama bayithenga dedla leyo bayazi ukuthi amabhadi ngathi abangithengele ilokhunjana intambo ebovu ngathi izobo uvika izitha kona babuza manje yini uvika izitha ngathi hawu kahleni nina nazi nina futhi ukuthi umuntu uhleze nezitha la emhlabeni kwathi ya uqinisile ngathi okay ke nangihlezi babona abantu befaka intambo ukuthi ayahle sibabona abantu befakele intambo kodwa singazi bayifakele basebefakele kona ke lokho ukuthi bangabi nezitha njengoba nawo nezitha engakani khomba nomfana wakhona lo hayi nangempela washo ukuthi yazi nginazo ngempela brother izolo futhi bangijahlela dimayi makancane akusiwa nozotshela mina ukuthi izolo bakujahlela yimina ozotshela wena ukuthi bakujahlela siqale ndaqala la siqale khona ufuna siqale la ngasemalini qala ngiyayidinga le mali lo khamba lela fanele libile okay ngenze njani ngithi abadonsa isiqhunga ngithi abambothenga inkukhu emnyama base bengiphathela nenjani bangiphathela nemhlophe nangempela bangiphathela nemhlophe ngenze njani ngithathe isiqhunga ngithathe inyongo eyodwa yenkukhu emhlophe kulezi ebekade zinqunywa yimina lezi engiyilethe la endlini thatha inyongo eyodwa ngenze njani ngitshele lutho akahamba ogeza lapha ngaphandle kwesango ahambe lo ayogeza lapha ngaphandle kwesango ngithe ahamba lo ayogeza lapha ngaphandle kwesango ngibe ngithatha le ephilayo mina ngenze njani ngiyayinquma ngithe mengiqeda kuyinquma ngenza into engenziwa nababangatshelwanga nabo ukuthi abayenze semengiqeda kuyinquma ngithatha igazi ngangilicontsisela lapha kulola khamba libelanga lona nokhamba labili ukuthi ngangenzani kwakusukephi angazi ngifuna ukuqambela angazi wena ushayela ingqondo zakho yabo lento engayenza futhi mhlawumbe ngakho nginamabhadi kanje isikhathi esinjalo futhi igcinela kanjani imali kwenu ngihlezi ngicabanga mhlawumbe ngakho namabhadi okay ngithe melibile lolu khamba lolu mama khona wasukuma mama ngeenyawo mama wakhona wathi labini lutheme libili ukhamba la khona kusho ukuthi umama wakhona unocabo la esiphongweni ona lelo khamba lona yabo lutheme libili lelo khamba lo mama kusho ukuthi lancinza la watshikiza uhlanga yabo wase eyalinwaya kusho ukuthi la seliyavuvuka la seliphuma igazi ukukhombisa ukuthini hayi kuyahambiselana ngithi yabo kanti laba babhayize
Elimandeni. Yabo wonke lo 6 chickens lo fanele unqonye. Akufanele bawunqumele lapha phezulu endlini. Yabo. Fanele bawunqumele la ezantsi. Kahle nje umhlatshelo weyigubhu. Futhi bayasebenzisa igubhu kulomuzi. Yes. So bona banqumela endaweni errong. Yabo mina njengoba sengiyinqumela la endlini Isiyavuka. sengenza I process ivele kufuze ngabe bayenza bo. Bahluleka. Hayi ke umama abantu. Kusho mina qala we mama. Uyalibona? Athi mama hayi ngiyabona ngithi hey uyalibona na ngibe ngisho ngikhuphulizwe. Hayi sekuyimina ke manje inkadla kadla yakhe phela. Nanto. Lambila manje. Libili soba. Mina. Ongisho ukuthi akazela mina ngumkhizi ukhabazela ugubhela ungoneza umavuvu ucabahlana namaseka mase ungangenzani. Athi mama abantu hayi ngithi ungangiphani. Athi mama abantu ngikutshelile mina ngathi ngino 10,000 ngathi okay. Angibheka le. Ngathi ngiyayifuna imali yami. Sekuyimali yami ke manje. Ayifuna imali yami. Athi hayi ngizocela ukuthi senze kanje. Manje ngingakunikeza u5,000 cash njengamanje. Mhlawumbe kusasa njengoba kulesibini ngoba lapha kwakulesihlanu. Ya kwakulesihlanu ngikhumbula kahle okulesihlanu ngiqashukele ungenelutho. Okulesihlanu nakhona sikuthanda ukuwontambama sengihlala usuku lonke la ekhaya sengiqaleke ngiyanuka ngiyanye ngicasukile. Wathi hayi ngingakunikeza u5,000 cash ngathi oho nayi into eyinkinga anginafoni yokuqala le. Okwesibili angina bank account. Uyinja nje. Wena ke manje sekumele manje ngiyofuna umuntu engimthembileke manje. Engizokwazi ukuyifaka kuyena le mali. One bank account. Wonke umuntu engifika kuyena uvela ngitshela hlathi u350 bazovala. Ngiye umcubuzo usebenzisana inhloboni ATM athi uCapitec. Ngithi awusicela ungisize phela. Athi yini ufunani ngithi hayi kunomuntu ofuna ungifakela imali engango 5,000. Awungeke imali engaka u350 bazovala. Yo Jesu usinqakada unkusi yami. Ngivele ngibothe yabona inkinga ke le ka350 ngise ngimthole ozokwazi ukuthi angifakise. Awangifakisa bafu. Yes. Hayi wangifakisa. Akaxa. Mama abantu avela isenda yonke 10,000. Hey, semesenda yonke 10,000. Lo ngimtshela ukuthi kuzongena u5 angithi. Futhi nje ufuna ukuhlukana nesikweletu. Lo ngimtshela ukuthi kuzongena u5 angithi. Uyifaka yonke mama abantu 10,000. Semifaka yonke mama abantu 10,000 lo ngimbone ehleke anike nekhanda. Athi hayi mfethu kanti uqinisile ngempela ukuthi kunemali ezongena la ngithi ya uqinisile. Athi hayi singenile ke mfethu. Athi awuthi ngikubhalile izinamba zakho phansi. Njengoba ethi ngibhalele izinamba zami phansi bhalela I think it was 10 digits or 11 mase kuba nepin ngaphansi. Kodwa lezi number lezi zayiqala ngo P something zishonele thiwa zikhishwa esitolo eThilini. Leyo mali ukwazi ukuyikhipha eThilini ka Shoprite. Ungayikhipha nga Shoprite uzoyikhipha uzoyikhipha kephi kaPep. Uzothi itolo ukwazi ukuyikhipha kuzona kuphela. Noma uzambe uyikhipha ku ATM ngqo yaka Nedbank. Hayi ngithi ayikho inkinga. Okay, lesi Silimandini lesi senze njani njoba kungena 10 ngena u10,000 sithatha u5,000 siwusenda efonini ngala kungena imessage ngala ethini kwenye ifoni ethi ngisendela imali engango 5,000 lo munye 5,000 ushiye ngala kwi-account yakhe. Ngithi yabo uzobona ukuthi uhlakaniphe kanjani ngensilima kanjani. Okay ke ngihambe ngiyoyikhipha le mali ngibuya ngithi sefaka ngisofaka ukuthi ngizomnikeza idrink manje. Yeah. Okay mengifika la ngifika at right time. Uyafona lo mama. Ufuna ukwenza sure mama ukuthi ngiyitholile na imali yami. Uyafona ufuna ukuconfirm manje. Ufona yena mama nothi ukuthi mina ofona ufonela uma. Lutho
uyena lo mama oyihluphayo ukuthi khaya ufuna ukwazi ukuthi imali yami ifikile hayi afona umama ngiyibambe ifoni okusho wena qale la nginomuntu wakhe ifoni ngi-answer phone hayi afona umama abantu sawubona baba uMkhize hello Gelo hello Gelo wathi ya uyaphila baba ngithi ya ntombazane ngiyaphila unjani nathi hayi ngiyaphila uthi okay athi ngicela ukuthi uyitholeni imali yakho ngithi ya ngiyitholile imali yami kodwa ngithole uhafu ngitholeni athi hayi cha lutho ngiyisende yonke ngithi angizwanga athi hayi cha lutho ngiyisende yonke isilimandini lesi hawe yazi uqinisile usende u10,000 nanko omunye 5,000 athi hayi cha ngiyisende yonke nje iphelele bhuti wami u10,000 naba bomkhize nje yonke ngithi hawu uthi uyakruka manje lo ngithi awuthini manje kumina athi hayi ngiyisende yonke nje u10,000 ngithi hawu ayikho inkinga ngiyabonga inkosi kubusise ngizokufonela manje ngiyicime ifoni ngibhekane nale ndoda athi hayi mfethu ayinanko omunye 5,000 sengitshengisa la efonini manje ngithi awu lo udlule kanjani eza ngala kule foni ngala lo omunye wasala kwi-account ngala Jabo ngithatha kancane wena ngijwayela kabe ulethela le phone yakho wayiletha la le phone wanginikeza wona le phone kusho ukuthi utheme nginikeza wena ngitheme ngiyiqaphuna ngayiqaphuna ngase ngiyayipressa la eceleni ukuthi icime ngithi yabo ngase ngiyayivula ngase ngiyithatha ngiyawuvule lento le utheme evula la wavala washaya 1981 engabona iphini ukuthi 1989 mtshela lela ngoba usilimo usiphuphuka le phone le ngeke usayithola ngoba wena ujojo sile wena ngangicima ngingusha 1981 nawo ukhaxa yangena inkosi impela ngangishona ngqo kwi-app liyaka Capitec le ngisendelwe yona imali ngafike ngakhuphula ilimit athi ngikhuphula ilimit ikhadi likhona la efonini angazi ukuthi likhona kanjani lama app manje ngaqonda ngqo esitolo ngitshela ukuthi ngagcina sengi-end up ngino 30,000 hey phezulu kwa 10,000 ngoba ngakhipha u20,000 wakhe ngoba imali kahle kahle sengangiyikhipha ngoba sengikhipha u25,000 phezulu kwa 5,000 lo esengukhiphile la kumina sengiyikhipha konke ngoba ngayikhuphula la limit la efonini yakhe ngoba eyakhe imali ihlezi ila ngithi efonini so yonke into efonini uyenzela le phone ngisho efuna ukukusendela ngisho efuna ukukhokha lapho uthi mhlawumbe ukhokha ngekhadi ikhadi lakhe uliveza la efonini alikhokhe ngalo iscan yenze yonke lona nga-end up yonke leyo mali leyo sengiyithatha yonke ngamdlela ifoni ngabudlela no20,000 ngaphezulu kade ukuthi uyena ofuna ukudlela mina usubenzelana ubusha wena sengibenzelana ubunje ngiyenza lento nayenza kumina hayi waba newala ngaba newala vele uvela ukruka nawe lapha kodwa phela mina ngangikruka ndlela yami mina ngimkrukanga hayi lo mama ke hayi angifuni ukuqambela amanga ngamshaya ingozi engiqiwa futhi nje ngamshayela uclean job clean hayi lapha ngazivuma ke lapha ngukhabazela ngasho ngathi hayi ngiyayishaya into yami kahle wabukhiza amakruka kahle kahle not bonke but most yabo ikruka nje mina but most yabo ayi ubobabheka aha yabona uboza kumuntu wamkhiza usubheke kahle usubhekisisa uqinile lento oqala kumele uyibheke kuyena ngisho kazi engalunga kanjani ethembeke kanjani emehlweni akho mina yoma wathi ungawamkhiza hayi nginoma ngabe ungwakithi sengikugadile ngiyaqinile lo wamkhiza yeah but ayibonke ngoba manje khona azi omunye ozokwenzela isimanga ozovele akubhekisela ikhanda phansi futhi ufuze ekhaya konina lo ayangitholakali ngiphawula konakele kwamkhizi hayi kakhulu hayi amakruka kulo yamuzi hayi kakhulu hayi kakhulu ngoba ngiyabo mina ngifuni mina ukuqambela amanga mase sekuyisikhathi sokuthi ngikhuluma iqiniso ngiyalikhuluma iqiniso mase sekuyisikhathi futhi ukuthi ngiqambela amanga ngiyakuqambela amanga but angiqambela amanga angena sidingo angena benefits ngiyangithanda ukuthi mingabe ngiqambela amanga azongenza ukuthi ngibenefit egcineni angiqambela amanga into yokuqala ngeke aza kukhiphisa imali ephaketheni angithi ngoshe nje mina usiphe ongakabhemi nosiphe osengene ezidakamizweni
kunomehluko omngakanani kubona uma ubathatha ubabeka lapha phambi kwakho ubabuka? Eish, abanomehluko kakhulu because uSiphena ongakabhemi ube umuntu obehlezi edabukisa ecabangana ney'nsizi abhekene nazo yena nomndeni wakhe. Ize noma ekade ewumfana ohloniphayo but ube umfana obekade engakuthanda ukukhuluma kakhulu, kodwa ey'thandela nje amantombazane nje kuphela, futhi ethanda nje ukuthi nje awashintshanise, ubehlalela endlini nje kakhulu uSiphe ongabhemi. So uSiphe obhemayo ufamous kakhulu, famous ngokuhlupha, famous ngokuganga, ziningi indlela aziwa ngazo, ziningi kakhulu because abanye abantu abangazi ngoSiphe, abanye abantu bazi ukuthi nguMakhosi Mkhize. Njengoba bazi ukuthi nguMakhosi Mkhize, abantu abaningi, abanye babo bazi ureal kaMakhosi Mkhize, abanye bazi ifake kaMakhosi Mkhize. Yes, ake nje ngikubeke nje kanjalo nje because iqiniso likanjalo. Kukhona la bekade ngenza khona izinto eziqondile ezimayelana nesiphiwo sami, kukhona la kade ngitsheka khona, la kade ngidlala khona ngabantu ngempela. Ngoba nje ngikhumbula kahle nje elinye ishangane, hawu elinye ishangane ngikhumbula kahle ngilitshela ukuthi limit, ngoba nakho ngibona ukuthi limit lona lingakazi lona ukuthi kodwa limit yini indlela into engaboniswa yona nami ukuthi lo uzoba nengane ekanje ezobe isibusiso esikanje. Ngoba ngamtshela ukuthi wena ingane yakho uyothi mengabe usuyibeletha kuyoba khona indawo la iyoshoda khona nangempela futhi. Yeah, wathi mengabe seyibelethe ingane yakhe ingane yazala ingenayo eyodwa, ingane le yaba paralyzed. So ikhona lento kodwa futhi ayikho. No, ikhona, kuyikona ukuthi ngihlanganisa nokuganga. Yes, nokuganga. Ingaphetha nje lapho. And iwunga kodwa. Yes, and futhi ngathi isiyanda kakhulu lento le engafunakala ukuthi yenzeke, because ngizothatha into ekhona isigcino ngiyithatha ngenza into engekho. Yes, but kube kuyinto ekhona and futhi eyenzakalayo kuyikuthi mina ngiyenza ngendlela ephedayo wrong. Ngithi yabo imali mina angifuni ukuyithola ngesiphiwo sami ngendlela engangathi angifuni ukuyithola ngendlela enganikezwa nathiwa mina nthi indlela ozothola ngayo impilo uzokwazi ukuthi uyirecover ngayo. Mina ngenze njani, ngiyaye excel leyo nto, ngiyayi-edit uyithandele. Yes, like ngiyifakela nje mina ama-spice ami njengobani, njengalabo abanye sasisonta nabo sasihlohlane ngenteko ukuthini ukuthi la mawucimeza la iy'ngabo lezi ezibala ngaphezulu kwamehlo mengabe ucabeze nayo into engayiboni kwena yenzakala kwena, especially nje izinto ey'phedayo eziwubuthakatheka khona kuthiwani lokho ukucabela esithunyi. And baningi abantu abenza lona, umfica umuntu esontweni eqeqebula njalo nje niyohlezi izamula, ask yourself one question, why kuzo zonke izinto azibonayo abone izinto lezi ay'hlangene nosathane kodwa angaphumi ne-solution yokuthi uzokwenza njani ekugcineni ukuze ukwazi ukuthi ulungise leyo nkinga. Umuntu afika akutshela inkinga zakho, ekugcineni phela ngitshela isolution ukuthi ngizokwenza njani idololo, akakutshela isolution. Mina mengikutshela inkinga zakho emva lapho ngikutshela isolution okuyiyona futhi ukuze ukhokhe phela iqinini imali ngiyidingayo. Hawu mfethu, la emhlabeni into esayizela nje imali. Bafuna nje mina ngifuna nje ukuqambela amanga, mina nje owami umqondo nje uduma into eyodwa, uduma ukuthi ayikho into engakwazi ukuyenza ngaphandle kwemali. Cha, Khize sibongile ukuthi ube ingxenye yohlelo lethu. Kukhona yini lapha futhi wagila khona umkhubo ocabanga ukuthi mhlawumbe bengafishikiswa la akuleyo ndaba leyo? Ukhona. Ngokuba ngize ngaqhatha umphakathi wonke. La ngikhuluma ngeMaranbridge la. eMaranbridge. Okay. Wonke waseMaranbridge. Kumele ubuye kusasa for part, it's gonna be part 4
but lo sizomenza u-part 2 kodwa ngokomthetho u-part 3 lo. Sizobe senza u-part 3 sishuthi sizocela uphinde ubuye kusasa uzosilandisa kabanzi ukuthi kwenzakalani futhi inkinga mhlawumbe wagcina umphakathi uyifake kumphakathi wagcina uphume kanjani kuleyo nkinga. Ngizokuthatha nje ngikubeke since ema-run rate up until ukuthi ngize ngijahwe ema-run rate ngiphume khona ngesibhamu until ukuthi ngize ngiyofinyelela e-Shell Cross. Kuyimanje abanye enganginabo ke-Shell Cross bayaziwa bama-most wanted abafethu nje akade befunwa amaphoyisa kakhulu befunwa umphakathi wakhona futhi e-Shell Cross ongangokuba emini wazi wagcina esebasizile ukuthi batholakale labo bantu. Ngibasiza kani ngokuthi ngicine ngibanjiwe nami ngifakwe imvubu ukuze nami ngikhuluma iqiniso ukuthi cha sidlala endaweni ukuthi edlini ukuthi izinto ezukuthi siyishafa endaweni ukuthi inkonzo sibambe endaweni ukuthi Crystal sithenga endaweni ukuthi yabo kwenzeka kanjani. Ngizokuchazela nje kusuka nje khona ema-run rate until ngize ngiyofinyelela ngale. Ngicabanga ukuthi lama episode mfowethu angama episode anesifundo kakhulu because asifundisi lapha ngezidakamizwa kuphela. Also nanobukhotheni obenzakalayo uma uxakekile noma uhluphekile kulula ukuthi iskill mkhuba sibe namandla ngaphezulu kwempilo yakho. Qiniso lelo. Njengoba usho ukuthi ubuthatha advantage wezinye indawo uthola ukuthi uyabona vele ukwenza umsebenzi ufika usuma uqeqebula usuma khosi. So vele mawuxakekile kuma kufika umuntu uthola ikhahla bese kushona abantu abawu2 mhlawumbe kulandelana sekufika umuntu uzothi hayi lento ngayivala abantu abadala kanje izinto enjengalezo siyacelisisa izigade. Ngicabanga ukuthi umfowethu akayingcomi ngakwenzile kodwa ukuzoqwashisa abantu ukuthi hayi yebo yona ikhona lento kodwa futhi njengoba sesathi sekwaphilwa ezweni lemali baningi nabaganga ngabantu besebenzisa ukuxakeka kwabo uze nabo bezothola imali. So ngakho ke makufika umuntu zama ngazo zonke indlela ukumbheka ubuqiniso bakhe ungathatheli izinto phezulu. Uhlaziye nawe ungaveli nje ngekhanda obuzogcina impela udleka imali ngendlela ongayiqondi. Igama lami ngoprofessor Ngwamkhize ningixolele ngokulokhu ngikhwehlela ngishilo ukuthi ingculazi phezulu kodwa kuyangiphoqa ukuthi kumele ngize ngizosebenza ukuze ngizonikeza umsebenzi. Niyakhala uma senibona ngingaposti sengiqisa izinsuku ngenza lezo zinto. So leyo nto ngithe ngizobhekana nayo kuyikuthi ke besikade sisakhanda olunye uhlelo inhlelo sezimbili uyandumuzwa la ekhaya. So manje besisafuna ukuthi sibalance ngapha nangapha sithi ngoba sekubalansile sengizobuya ngokusamthethweni ngapha kwi-MPTV1 ukuze nizokwazi ukuthi nidle. Siyacela ke nilisupport uhlelo uqalayo uba ingcenye acindezela subscribe button acindezela ibell. Ucindezela ibell kuzokubeka amathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoin i-memberships nama subscribers awu-130,000 kodwa i-memberships nabantu abawu-140 akona angazi but ke inini naziyo ukuthi siyokwazi kanjani sibasize abantu ngalolu bhubhane olukhona lezidakamizwa oluqeda ingane zethu. Ngakho ke igama lami nguprofessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi sengcenga.